За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Spider-Man-ийнхаа дараагийн руу орцгоё. За ерөнхийдөө бол манай main story бол дуусахад нэлээд төгссөн байгаа харагдсан. 62% гэж байна. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг side mission-ууд нь ороод 100% болт юм билүү дээ гэж л би ойлголоо. All units, prisoners are causing a major disturbance with stolen vehicles. Reports are coming in from Little Tokyo. Oh my god. Peter, I'm with May. It's bad. You need to get that anti-serum here within the hour. And if you can't, then you need to get yourself here. Lee's vehicle is taking fire. Please converge on Tenderloin. Over. Lab дээр ирээд байгаа юм уу? Окей. Бүр өгж штэ. Last chance шүү. Чиний юмас ажуулдаг last chance шүү гэж. Би бүр юугаа сайжруулж амжаагүй байж идэл тэгээд. Дуусгачих шүү дээ. За яах вэ? Иймэрэл дуусгая да. Did the impossible, Doc. All for this. But now I have to destroy it. With a little creation of my own. За хэдүүлээ одоо нөгөө юугаа зураад холбохгүй юу? Тэрийг л байн хийдэг үстэй. Power мавар налбал. Шин сүд хийж юм уу? Хараад исэн чи юу? Official юугаа хийсэн шүү дээ. Нөгөө нэг өмсцөн шүү дээ. Яа, шин сүдтэй болсон. Эндгэн сүт аа. Док огч хүнээ байсан л да. Норман дургунд тэмдээл юм байгаа үз. Тэ. And once again, we have live footage of Mayor Osborn being held captive on the roof of Osborn Tower. Норман дургунд тэмдээл юм байгаа үз. Тэр энгийн хүмүүсийг тэгдэг нь ямар очтой юм бэ? Норман дээр өөртөө нэрлэж болоо юм. Тэгэл болоо шүү. Not gonna happen. The world will know the truth before they mop you off the pavement. Tell them what you did. I never. Everything you have is built on lies! Lies! You stole my company, my ideas! Now, the truth. The truth. Okay. The truth is, you were only ever worth a damn when you worked for me. The truth is, you could never accept that I'm better than you. You're a failure, Otto, and you always will be. Гой. Гойс. Манай Питер барьчлгүй авахтай. Яа.
Катсин бас гоё шүү. Баярлаж байхгүй. За хоёул үзчихв. Otto, you've worked your whole life to help me. Please. You're fighting the wrong man. But have it your way. We don't have much time. Please. I'll turn over the anti-serum when Osborn pays for his crime! За. Хоп. Just give me the anti-serum. You've already done enough to ruin Osborn. No! He always bounces back! He has to lose everything! Яасан ч урд юм. I see you have a new suit! It won't help! I know your weaknesses. I have no weaknesses! Наад чинь зүгээр хижээл насны өвөө штэ guys. Бороо. You're wasting my time! Хижээл гэхдээ яг юу гэсэн үг мэдэхгүй байна л та. Osborn's the criminal, not me! I'm trying to help you. Яадаг Hurting гэнэ. yourself. I've lost all patience with you! Enough playing! Gotta move. Нуруу нухсанд хууг цохиод өгөөч. People are dying. They need the anti-serum now. I will cure the city after I bring down Osborn! Нэг хэлснээр л хийж энэ даа. Нуруу нухс руу дараад шүү дээ. Let me see. Тэгэл нэг зэвүүн. Then we can do whatever you want. I already know what I want! Now get out of my way before I really hurt you! How much is Osborn paying you to protect him? I'm not protecting him. I'm trying to save the city.
Энэ өгш өөр юу гэмээр байна? And I promise Osborn will face charges. Liar! Just like Osborn! Nothing but lies! What happened to the man who wanted to help people? The weakling! The loser! Enough of this! За, катсин. Ямар амар оногч юу? Жижи. Веб шүүтерг болсон. Such a disappointment. Parker. Мэдчихсэн л шүү дээ. Ойлгомжтой л та. You knew? I tried to warn you, Peter, but you didn't listen. You knew. I won't let you win. This means too much to me. Not more than it means to me! Can't you see all the people you're hurting? You'll never understand! You haven't suffered like I have! You should be on my side! Юу гэжтэй? Юу ч юм галзуу сэтгэл үүний талд байх хэвтэй миний өгш. Нэг шимчил үзүүлэх. Please, think of the man you were! That man is gone. You can't save me, Peter. Then I guess you'll have to save yourself! You were my hero! You meant so much to me! Йоо, гоё доо. I hate that you're making me do this! Ямар сонио катсин шиг зөхөд байна. Бултад ах чинь зөхөд байна. You look tired, Parker. Not tired. Just hurt. Йоо. Алах нэ. If you want to change the world, you have to be the kind of man who can make the hardest decisions. I couldn't agree more. The anti-serum.
Муу хүн бошоод өгчдггүй юм байна, guys. За, гэлцээ. Peter, I saw you as a son. I should have known you'd turn on me, just like all the others. Turn. I've worshipped you. Your mind, your conscience, wanting to help others. The way you never gave up. That's because men like us have a duty, a responsibility, to use our talents in the service of others. Even if they don't appreciate it, we have to do what's best for those beneath us, whether they understand it or not. No, you're wrong. You're a sick You are man. everything I wanted to be. You become a sick man. Threw it away. Yes, of course. You're right, Peter. Oh, I see that now. The neural interface affected my mind. But I can fix it. We can fix it. I fucking told you. If you'll help me. Do everything I can. I'll make sure you get the best help. No! If they put me away, they'll take my arms. I'll be trapped in this useless body. Please, Peter. That wasn't me. You said you'd never abandon me. You promised. Remember? And of course, you rest easy, knowing your secret is safe with me. You do what you think is best, Doc. It's all any of us can. Peter? Сүрдүүлж энтертэй. Even when it hurts like hell. Peter, where are you going? Peter? Peter! Бүр нэг тийм зөвүүн синистер байхгүй. Тэгэл сарил та guys. Зөв штэ. Антмиг имжлэх хэрэгтэй байна. It's still viable. We'll need the entire sample as a base to produce more doses. How long will that take? A few hours, maybe a day. What if we use it to cure someone right now? Then there won't be enough to cure the others. За болтоо гэж. Тийм bullshit гэж юу вэ? I'll give you a few minutes. Нэг лаборатори гэснээр ганцхан ширхэг хийж энэ төр. Хинээр тоглоод байгаа юм бэ? За. You're gonna be okay, ma'am. I've got the cure right here. Take off your mask. I want to see my nephew. You knew? I've known for a while. I never wanted you to worry. I did. And I am so proud of you. And Ben would be too. All the people you've saved. I don't know what to do. Yes, you do.
бодож энэ мог алахгүй дээ. Уур үрдэх. Дургүй юм бол Норманы гал ортолно үстэй. Тэ. Бүгнээр ойлгохгүй. So, Яагаад юм хийж. Hi, Mary Jane Watson, associate editor. congrats. Thank you. I knew you could do it. What about you? Find a job yet? Oh, no, but I'll be right with you, honey. Thank you. I was actually considering maybe a career change. Hmm? Yeah, I think I might want to become a chef. I'm sorry. No, it's. You're a scientist. A good one. Yeah, the last project I worked on, I created a monster octopus that almost destroyed the city, so. Yeah. No thanks. Гэж. I mean, you do make a hell of a chicken curry. I do. Still working on my dumplings, though. Төлчтэй үстэй. Going camping? Oh, my new place isn't gonna be ready for about a week, so I'm gonna be crashing with Miles for the next few nights. Oh. You know, you can always stay at my place. Only if you want to. No, I mean, yes. I mean, no, I don't. I not want to. But meaning, I do want to, but only if you do. I never stopped wanting to. Me neither. За үнсээ. За. Now kiss. За Fisk чоронд ороод ихэлсэн. Fisk дахиж ерөөсө гарсангүй те. Fisk-ийн camp гэж нэг юм гарсан. Тэгэл ерөөсө Мартин Ли шууд өдөрлөгийг гартаа аваад Мартин Ли ер нь амар тийм том үүрэгтэй дүр байла энэ тоглоомд. Мартин Ли бол ер нь бол том босс байла. Хамгийн угаасаа нөгөө нэг final boss нь ойлгомжтой Doc Ock л та. За Miles-ыг хазаад дууссан шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ дээр энэ анги дээрээ шууд Miles юу болчих юм болоо гэж бодсон чинь Spider-Man болчих юм болоо гэсэн чинь арай болохгүй юм шиг байна. Өөрийнхөө тоглоомн дээр л түүхэн гарах юм шиг байна. Манай Officer Davis юу болсон? Бас их харамсалтай юм болсон. Miles яв. Тэг зураглал мураглал нөхөр гоё юм аа. Энэ ямар удаан гард юм те? Ийм гараалах юм бах та. Дамарсан дуусгач идөө. Хогж дууссан тоглоом уус те. End credit нь үзэхгүй бол бас жоохон сонир шүү дээ. Бодод байсан чи Rhino-той зодтолтой юм шүү. Miles нэг төөрүүлж аяал. Тэгэл зүгтаацсан. Тэрнээс шиг зодтолтой юм байна те. Энд тийм ер нь Martin Lee л гараад их юм.
Created by Stan Lee. Stan Lee, Jack I'm not an Kirby expert or хоёр. anything, but I think it's in the way that you ask her. I'm getting too nervous. Hey, all right, so where do you want this? Right over here is fine. Right. Hey, so Pete? Yeah. I, kinda gotta talk to you about something I can't tell my mom about. What's up? Well, weird things have been going on. Like, physically. Oh. You mean puberty? Oh. Well, you know, you're at that age where your body starts to change. And so you may be noticing some areas, No. for example. Not that. think it's better that I just, I show you. No. I'll show you гэхэр өмдөө шортох гэж байна гэж бодсон. Not that weird. Манай хоёр ч ингэ бие бинийгээ мэддэг тасч байгаа юм шүү дээ. Стил катсин явсаар. За дараагийн анги дээр нь манай хайрал гарах юм байна л да. Нилээн их байж шүү. Хайргийн талаар ер нь нилээн их байж шүү. Сэжүүрд үлдэж шүү. We were so close. But I'll keep trying. I will find a cure. I will. Энэ хайр юм уу? I love you, son. Oh my god. Яаж амьдраад байгаа юм бэ иймэр? Харич баг Venom-ийн хост юм шүү. Нэгэн пласаар эхэлж болно гинэ. Anti-oxidant. За, ер нь бол тэгээд Spider-Man-ы тоглоод дуусглаа. Ер нь бол хүн болгоны хамгийн дуртай супер патруудын нэг гэж би бол бодож байна. Миний ч гэсэн өөрийн хамгийн дуртай супер патр гэж хэлж бас болох баха. За, тоглоомын хувьд гэх юм бол нэлээд гоё хэсгүүд их байлаа. Visually бол тий үзэгдэх байдлаасаа бол үнэхээр гоё тоглоом байлаа. А яг хөө зарим нэг тий зодооны механик гэх юм уу тий арай нэг тийм power dynamic нэмэр тийм сонир санагдлаа. Spider-Man ч одоо яаж ч утсан нэлийн хүчтэй гар байх хэрэгтэй шүү дээ. Зарим нэг гарыг зөвхөн содолдоод бардгүй наац. За тэр нь ч зарим нэг геймплей талаасаа юунууд нь тийм сонирн байла. Тийм уйдгартай байла. Mary Jane-ийн хэсгүүд байна. Тэр пазлууд нь байна. Арай л нэг тийм lame нэг дээр үеийн тоглоом шиг. Тэр талаараа нэг тийм санагдлаа. Яг хаа. Бүх тоглоом угаасаа төгсвэн гэж байх уу. Тэгээд миний зүгээс бол тоглоом бол халагдлаа. Яг хаа жоохон нөгөө давтагдаад байдаг шүү дээ. Quest-үүд нь адилхан. Одоо тэгэл чинь одоо энэ дээр ингээл харахад нэг юм гэмт хэрэг байна. Эсвэл энд очиж нөгөө сампл цуглуулдаг юм байна тий. Ямар ч хэрэгтэй. Энэ backpack цуглуулдаг байна. Тэгэл энд очиж зураг авдаг юмнууд байна. Жохон хинт хэрэггүй юм гэдэг юм шиг санагддаг. Тиймэрхүү даалгаврууд байлаа. Base token гэл тэгэл төрөл төрлийн хүмүүстэй очиж зодтолтол ах. Ямар ч учиртай хинт хэрэгтэй. За нэг миний
тоглосон тоглоомууд донд бол нэг топ 10-т бол арай орохгүй бах. Нэг топ 30 ч юм уу те. Тиймэрхүү орохоор санагдлаа. Би өөрөө нэг тийм олон тоглоом тоглосон юм шиг л те. За. Тэгээд өнөө бичлэгийн маань туслан үзсэн та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн бичлэгээр өөр тоглоомоор дахин уулзцгаая. Түр баярлалаа.